Leshanavihita means a small trace, just a little bit of the Lord's pleasure, if the devotee receives. Ako bhakta primi samo malo Gospodinovog zadovoljstva, then he can understand the Lord. Ili milosti u obliku Gospodinovog zadovoljstva, onda može razumjeti Gospodina. Otherwise not possible. U suprotnom nije moguće. Sometimes it happens that we might ponder over the point and how is it really possible that Krishna, nobody else, Krishna is the supreme since eternity and for eternity. He is the one supreme personality of Godhead in control of everything and everyone. Ponekad se možemo pitati kako je to moguće da je Krišna baš taj koji je od pamtivijeka i do kraja postojanja vječnosti jedini gospodin, jedini gospodar svega, jedini kontrolor svega i niko drugi to nije. How is that possible? Kako je to moguće? Not me, not you, nobody else. Da to nisam ja, da to nisi ti, da to nije niko drugi. And the demons even go to that extreme. They think somehow Krishna, he occupied that position as the supreme Lord Vishnu. I demoni idu tako daleko da misle na neki način je Krišna zaposio taj položaj svevišnjeg Gospodina. And we will just pull him down from that position. I mi ćemo ga već prije ili kasnije spustiti s tog položaja. And then the demon thinks I will occupy that position. I onda demon razmišlja ja ću zapositi taj položaj. So whenever these thoughts come up, Stoga kad god se pojave takve misli, why Krishna? Nothing else. zašto Krišna? Then we experience the illusory energy of the Lord. Zašto Krišna, a ne neko drugi? Tada mi kušamo iluzornu energiju svevišnjeg Gospodina. Of course, there are many different ways to experience Maya. Naravno, postoji tako mnogo načina da iskusimo Maju, But this one is the most essential one. ali ovo je najsuštinski način. To think there must be something outside, something beyond Krishna. Da mislimo da mora da postoji nešto drugo, nešto izvan ili iznad Krišne, Which is the cause of everything. što je uzrok svega ostalog. No, it is Krishna. Ne, to je Krišna Nothing else. i ništa drugo. And to come to that realization and understanding, I doći do te spoznaje i razumijevanja one has to take up this process of devotional service. je moguće jedino procesom predanog služenja. But not only in a mechanical way, Ali ne na mehanički način samo. but with that understanding, Krishna is the supreme. Nego uz to razumijevanje da je Krišna zaista svevišnji. And my relationship with him is to surrender to him. I da je moj odnos sa njim upravo taj da mu se ja predam. And that is only possible when humility develops. Ali to je jedino moguće kada se u nama razvije poniznost. Because externally we can adopt so many different attitudes, positions. Jer izvanjski posmatrano toliko mnogo različitih stavova ili položaja možemo usvojiti. Even philosophical understanding. Čak i filozofskih razumijevanja. Yes, I know Krishna is the supreme Lord. Da, ja znam, Krišna je svevišnji Gospodin. But do we practice it? Ali da li mi to praktično sprovodimo? In our daily life, daily activities? U našem svakodnevnom životu, u svakodnevnim aktivnostima? Do we practice it? Da li mi to praktično sprovodimo? Everything is meant for Krishna's enjoyment, not for my enjoyment. Sve je namijenjeno za Krišnino zadovoljstvo, a ne za moje zadovoljstvo. That is not easy. A to nije lako praktikovati. Therefore, again and again and again, we have to hear that how Krishna is the supreme personality of Godhead. Stoga mi moramo i iznova slušati o tome kako je Krišna svevišnja božanska osoba. Not only that he is, Ne samo da on to jeste, but how. nego kako je. We must hear in detail again and again. Moramo u detalje slušati o tome kako je to Krišna svevišnja božanska osoba. Because then at one point we will understand. Jer ćemo kroz takav proces u jednom trenutku to razumjeti. Because in material condition the mind will never understand. Jer u materijalnom uslovljenom stanju našim umom to nikad nećemo moći spoznati.
voluntarily the mind will not accept. Dobrovoljno naš um to neće prihvatiti. So we have to hear. Stoga mi moramo slušati. And we have to hear from advanced devotees. I moramo slušati od naprednih vakta. Why they advanced? A zašto su oni napredni? They surrender to Krishna Zato što su se oni predali Krišni. without any reservation. Bez ikakvog oklijevanja. They have that realization. Oni imaju tu spoznaju. Yes, Krishna is the Supreme Lord, I'm His eternal servant, and they act accordingly. Da, oni imaju tu spoznaju da Krišna je svevišnji gospodin, ja sam njegov vječni sluga i oni djeluju u skladu s tim razumijevanjem. At every moment. U svakom trenutku. They receive that Lishanudihita, that mercy of the Lord. Oni primaju tu milost gospodina. They have received it. Oni su je već primili. That makes them qualified To ih čini kvalificiranim. to recite Srimad Bhagavatam Da recituju Šrimad Bhagavatam and to hear Srimad Bhagavatam as well. i da čuju također Šrimad Bhagavatam. Hare Krishna. Hare Krishna. So at one point we have to come to that point of surrender, full surrender. Znači u jednom trenutku ćemo morati doći do te razine da se potpuno predamo. Reminds me of a quote by Albert Einstein. To me podsjeća na citat Alberta Einsteina. He gives a definition of insanity. On čak daje i definiciju ludila. Insanity means, Ludilo he znači, explains, you do over and over and over the same thing. on objašnjava da je ludilo kada iznova i iznova i iznova pokušavamo činiti istu stvar, But you expect a different result. ali očekujemo različit rezultat. That's insanity. To je ludilo. We must come to a different result. Dakle, moramo doći do različitog načina kako postići cilj. We cannot just do the same thing over and over, year after year. Ne možemo raditi istu stvar iznova i iznova, godinu za godinom. And we expect some different result. I očekivati neki različit rezultat. The result has to come. Rezultat mora doći. And that is that surrender, full surrender to Krishna. A to podrazumijeva tu potpunu predaju Krišni. If we don't come to that point, Ako ne dođemo do tog nivoa, we practice. There's no different result. We don't surrender to Krishna. We are insane. ako praktikujemo i ne predajemo se Krišni kao rezultat tog praktikovanja, mi smo ludi. And that's the potency of Lord Krishna's illusory energy of Maya. I tu u tom trenutku možemo vidjeti Krišninu iluzornu energiju zvanu Maja. It renders the living entity into an insanity condition. Insane condition. Ona dovodi živo biće do stanja ludila. So let us fully surrender to Krishna. Stoga hajmo se potpuno predati Krišni Then we will be saved from insanity. i od tog predavanja ćemo se spasiti ovog ludila. And our whole endeavor, practice of Krishna consciousness will fructify. I naš cijeli trud praktikovanja svjesnosti Krišne će biti plodonosan. Hare Krishna. Hare Krishna.